unu said ya Ghana economy no enyoma sibi ekro Owura Jones asante so dia tudwa se achim damra ene esom ensenka ni dwubedie asuo enso kiremu se boko de asi won watwetu asi sevu from no Aye Dean Edema Faculty of Accounting and Finance our University of Professional Studies kiremu se utag for atuate omote ye no na so any emphasis bia we any of Mexica information centers bro aduonum ekọ adusia ebi obono mantemu ebi wasante mantem na dodo na ewo epoye mantem omso biem ewasa 505 na phone mo eno se ben pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afi nsam ni nkyeremu ene ni fitias mamra ene ye hyehye mu no aposifo ni na womo Jom Tony Penny ye mampeni abede chire ntimprempren Dr. Alhaji Mahmoud Bomia ena ye chairman Ghana Police Council na ono nso na ye mampeni abede chire sanso ye Frank